nanjye mfite kabiri. Sasa bose bose bavuga uko bahagaze. Dore rimwe rya Joviti, dore umurara. Abafite kabiri bose barivuga. Sasa abafite rimwe mwitegure, abafite rimwe mwese mwitegure muryamira amajanja. Ngiye kuba vuba amakuru mupasanya byihuse mitemeka ba kabiri. Abasa rimwe twagiye ndi tayari. Dore Nyamunini Rufendeke arakakefa. Yewe dore ku murongo. Aha, sasa rimwe bose bari tayari twagiye. Okay, Sukuma afata hakuno yitoza. Bahana vuba byihuse. Dore class. Aho ndakabonye. Ako ndakanditse. Bazansanga ibengazi. Akandi. Uyahita kuno vuba bahereza. We afite kabiri akwemo guha abarimwe. Sasa abakabiri amasara bafata cya. Icyo abakabiri harahiye. Abakabiri ntago baragerwaho. Turi muri rimwe. Barahaguruka barimwe. Ayaya twe dukora ibizamini. Ayaya. Yewe tuse iki? Afata mama napro nkwereke. Ko mnyezo afite rimwe uyamuhe kabiri afite abanze nayo ayikore abona yibahereza. Abana bose imbere ya mwarimu tusamuha kabiri we agomana rimwe. Abanze nayo ayikore. Basigaje amasegonda mbarwa. Basigaje amasegonda make. 20 minutes mugire vuba. Ndata 20. Yewe rini. Aho se nicyo